Iki ni ikiganiro cyamenya byinshi. Tugiye kubagezaho amateka ya APR FC, uko yavutse, uko yagiye ibona abakinnyi batandukanye n'abatoza, amateka ya APR FC n'ubuhangange bwayo, uko yavutse n'uko yabaye igihangange. Hari amakipe menshi mu Rwanda afite amateka akomeye. Hari ayagiye avuka kera agatwara ibikombe, akagira abakinnyi bakomeye n'abafana, ndetse yagiye ashimisha n'abafana mu bihe bikomeye. Ariko hari ikipe imwe izina ryayo iyo rivuze benshi bahita batekereza ku bikombe, ku ntsinzi, ku gisirikare, ku ikamba rya shampiyona no ku rugamba rwo guhagararira u Rwanda muri Afurika ku ruhando mpuzamahanga. Ikipe nta nini APR FC. Ariko se APR FC yavutse ite? Ko cyashinzwe? Iki cyatumye ikipe yatangiye mu bihe bikomeye by'amateka y'u Rwanda iza kuba imwe mu makipe akomeye cyane mu gihugu? Ni abahe bakinnyi n'abatoza bagize uruhare runini mu kubaka iyo kipe? Kandi se niki gitandukanya APR FC n'andi makipe yo mu Rwanda? Muri iyi nkuru turagaruka inyuma tukareba amateka ya APR FC kuva yashingwa n'intangiriro yayo, ko yagiye yubaka izina mu bihe bikomeye yanyuzemo, uko yagiye ihangana na Rayon Sports, n'uko yagiye ishaka guhesha u Rwanda ishema ku rwego rwa Afurika. Ndetse si Rayon Sports gusa byahanganaga, harimo Kiyovu, Mukura, Police FC n'andi makipe atandukanye, za Kiyovu Sport. Niyi nkuru ikipe itangiye ifite amateka akomeye ariko yaje kuyandika. APR FC yavutse mu bihe bikomeye. APR FC yashinzwe ku wa 1 Nyakanga mu 1993. Icyo gihe u Rwanda rwari mu bihe bikomeye cyane. Igihugu cyari cyugarijwe n'intambara n'imvururu, kandi ubuzima bw'abaturage bwari bumeze nabi, buri mu kaga. APR FC yavutse mu rwego rw'ingabo za RPA, Rwanda Patriotic Army. Mu ntangiriro ikipe yari ifitanye isano bikomeye n'ingabo, kandi abakinnyi benshi bari abasirikare. Ariko umupira w'amaguru wari ufite n'undi murimo. Umupira w'amaguru wari uburyo guhuza abantu, guteza imbere impano no gutangiza icyizere mu rubyiruko. Muri urwo rwego APR FC yatangiye urugendo rwayo. Mu ntangiriro ntabwo wari umushinga wari umaze kuba ikipe nini nk'uko tuyibona uyu munsi. Yari ikipe ikiri mu kwiyubaka, yagombaga gushaka abakinnyi beza, abatoza beza, yagombaga kuba uburyo bwo gukina, yagombaga kuba abatoza bashoboye, kandi hejuru ya byose yagombaga kwigaragaza mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Nyuma y'umwaka wa 1994 ibintu byahindutse cyane mu Rwanda, mu gihe igihugu cyari kimaze kunyura muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ibintu byasize igihugu cyarasenyutse mu buryo bukomeye. Muri icyo gihe siporo nayo yari imwe mu nzego zagombaga kongera kubakwa. APR FC yakomeje urugendo rwayo muri icyo gihe cyo kubaka igihugu, kandi uko imyaka yagiye ishira ikipe yatangiye kugira imbaraga. Intangiriro y'ubuhangange bwa APR FC. Iyo ikipe ishaka kuba igihangange ntabwo ibigeraho mu mwaka umwe, bisaba imyaka yo kubaka. APR FC nayo yanyuze muri iyo nzira. Yatangiye kubona abakinnyi beza kurushaho, itangira kugira ubuyobozi bukomeye, ndetse itangira guhatanira ibikombe bigiye bitandukanye mu Rwanda. Muri iyo myaka APR FC yatangiye kuba ikipe idapfa gutsindwa. Iyo yageraga ku mukino ukomeye wa nyuma cyangwa se mu yindi, abantu batangiraga kuyitinya. Iyo shampiyona yatangiraga APR FC yabaga iri mu makipe ahabwa amahirwe menshi yo gutwara ibikombe. Iyo ibikombe byatangiraga gutangwa, APR FC wayibonaga mu makipe ari imbere, iri mu makipe abantu bategereje kubona ku mwanya wa mbere. Ibi byatumye izina APR FC rikura cyane. Icyo gihe abafana batangiye kwiyongera, abakinnyi beza batangira kwifuza kuyikinamo, kandi abatoza batangira kubona ko APR FC ari ikipe yabubakira CV, amahirwe yo gutsindira ibikombe. Uko ikipe yagendaga itsinda ni nako icyizere cyiyongeraga. Uko yatwaraga ibikombe ni nako ubuhangange bwayo bwangendaga bwiyongera. APR FC itangira kugira ikamba rya shampiyona. Mu mateka ya ruhago nyarwanda, APR FC ni imwe mu makipe yagiye yiharira cyane shampiyona. Iyo turebye amateka yayo tubona ibihe byinshi ikipe yatwaraga ibikombe ikongera igatwara ibindi. Hari igihe yatwaraga shampiyona inshuro nyinshi yikurikiranya. Ibi byatumye APR FC ihabwa izina ry'ubukombe, kandi ntabwo byari shampiyona gusa. APR FC yagiye ihatana no mu bikombe by'amahoro, ndetse no mu marushanwa yo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ibi byose byatumye ikipe iba ikimenya bose. Umukinnyi washakaga gutwara ibikombe yashoboraga kureba APR FC cyangwa gushaka kuyiganamo.
umutoza washakaga ikipe ikomeye kandi ikipe ihatanira ibikombe yabifuzaga kujya gutoza APR FC, n'umufana washakaga kureba umupira uryoheye ijisho nawe yashyiraga APR imbere, yabaga muzo yarebaga cyane. Ariko ubuhangange ntabwo bwapimirwaga gusa ku mubare w'ibikombe, bupimirwa no ku buryo ikipe yitwara mu bihe bikomeye, kandi APR FC yagiye igira ibyinshi muri ibyo bihe. Reka turebere hamwe APR FC na Rayon Sports. Iyo tuvuga amateka ya APR FC ntidushobora kwirengagiza izina rya Rayon Sports, kuko imyaka myinshi aya makipe yombi yabaye abatavuga rumwe mu mupira w'amaguru mu Rwanda. APR FC afite amateka akomeye, Rayon Sports nayo ifite amateka akomeye. APR FC ifite abafana benshi, ariko ntabwo wakwibagirwa Rayon Sports nayo ifite abafana benshi. Iyo amakipe ahuye ntabwo uba ureba umupira usanzwe gusa, ni umukino uba urimo guhatana gukomeye. Abafana baba bategereje gutsinda uwo mukino, abakinnyi baba bashaka kwandika izina mu mateka, kandi abatoza baba bazi neza ko gutsinda uwo mukino bishobora guhindura uko abafana bababona. Mu myaka myinshi APR FC na Rayon Sports byagiye bisimburana mu bihe bitandukanye. Hari igihe APR FC iba iri hejuru, Rayon Sports igakurikira. Hari igihe Rayon Sports nayo ikazamuka mu buryo butandukanye, ariko iri hangana niryo ryatumye umupira w'amaguru mu Rwanda uzamuka cyane ugakundwa ku ruhando mpuzamahanga. Umukino wa APR FC na Rayon Sports wabaye umwe mu mikino ikomeye cyane muri ruhago nyarwanda. Abakinnyi bakomeye banyuze muri APR FC. APR FC yagiye igira ikindi kintu gikomeye, ni uguteza imbere no gukoresha abakinnyi bafite impano mu bihe bitandukanye. Abakinnyi benshi b'Abanyarwanda bagiye banyura muri APR FC bakahubakira izina no gutwara ibikombe bigiye bitandukanye. Hari abaje ari bato bagatangira kwigaragaza muri APR FC, nyuma bakajya gukina hanze y'u Rwanda. Hari n'abakinnyi bakomeye b'ikipe y'igihugu Amavubi bagiye banyura muri APR FC. Amazina nka Jimmy Gatete yagiye avugwa cyane mu mateka y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Gatete yabaye umwe mu bakinnyi bakomeye cyane mu ikipe y'igihugu ndetse no muri APR FC. Yari rutahizamu wari uzwiho gutsinda ibitego no gufasha ikipe mu mukino hagati. Hari ikindi, abandi bakinnyi benshi bagize uruhare mu mateka y'iyi kipe. Hari Mugiraneza Jean Baptiste uzwi nka Migi, hari Haruna Niyonzima, hari Olivier Karekezi. Haruna Niyonzima ni umwe mu bakinnyi b'Abanyarwanda bakoze amateka akomeye mu mupira w'amaguru, nubwo yagiye gukina mu makipe atandukanye. APR FC yabaye igice cy'ingenzi mu rugendo rwe. Hari Meddie Kagere rutahizamu wamenyekanye kubera ibitego. Hari Ernest Sugira nawe wamenyekanye cyane mu kibuga. Jacques Tuyisenge umwe mu rutahizamu bamenyekanye mu mupira w'amaguru nyarwanda, kandi hari n'abandi benshi bagiye batandukanye. Twakwibagirwa abaye Emery Bayisenge. Abakipe b'Abanyarwanda bagiye banyura muri iyi kipe. Reka tugiye kubatoza n'ubuyobozi. Nta kipe ishobora kuba igihangange kubera abakinnyi gusa. Nyuma y'intsinzi haba hari ubuyobozi bwiza, abatoza n'abandi bakozi. APR FC yagiye ihinduranya abatoza mu bihe bitandukanye. Buri mutoza yagiye azana filozofi ye. Hari abatoza bashya, hari abatoza bashyize imbere umupira wo kwihagararaho. Hari abibanze ku kwirinda gutsindwa, hari n'abashingiye ku gutera cyane. Ariko ikintu cyakomeje kuba kimwe, APR FC yagombaga guhatanira ibikombe. Iyo umutoza aje muri APR FC aba azi ko abafana n'ubuyobozi bamutegerejeho intsinzi no gutwara igikombe, ntabwo kuba ku mwanya wa kabiri buri gihe bifatwa nk'igisubizo bihagije muri APR FC. Ibyo ni bimwe mu bituma ikipe ikomeza kugira umuvuduko wo guhatanira ibikombe no kuba hejuru y'izindi kipe. APR FC muri Sekafa. APR FC ntabwo yagarukiye ku mupira mu Rwanda gusa, yagiye guhagarara igihugu mu marushanwa yo mu karere. Mu marushanwa ya Sekafa, APR FC yagiye ihura n'amakipe akomeye muri Afurika y'Iburasirazuba. Aya marushanwa yabaye amahirwe yo kwereka ibihugu bitandukanye ko ibindi bihugu bitandukanye ko APR FC ari ikipe y'ubukombe. APR FC yagiye yegukana ibikombe byo mu karere ndetse igira n'imikino ikomeye cyane. Ibi byatumye izina ryayo rimenyekana cyane hanze y'u Rwanda.
ikipe muri Kenya, Uganda, Tanzania cyangwa Sudani ihuye na APR FC iba izi ko ihuye n'ikipe ifite amateka kandi ikipe ikomeye. APR FC muri CAF Champions League ariko intego ikomeye kurushaho ya Afurika yose. APR FC yagiye ihagararira u Rwanda mu marushanwa ya CAF Champions League, cyane cyane CAF Champions League. Aha niho urugendo ruba rukomeye kuko ikipe igomba guhura n'amakipe akomeye cyane cyane yo mu bihugu bitandukanye. Hari amakipe afite ingengo y'imari nini, hari afite abakinnyi b'abanyamahanga bafite ubunararibonye, hari amakipe bafite ibibuga bitandukanye kandi byiza cyane n'ubunararibonye bwo gukina imikino mpuzamahanga. APR FC yagiye ihura n'izo mbogamizi. Hari igihe yavaga mu marushanwa, hari igihe yageraga ku byiciro bikomeye ariko ntibashe kubirenga, ariko buri rugendo rwose rwatangaga ubunararibonye bwa APR FC. Kandi APR FC ikinnye muri CAF Champions League ntabwo iba ihagarariye ikipe gusa, ahubwo ibahagarariye n'u Rwanda. Iyo niyo mpamvu mu ntsinzi zayo ku rwego rwa Afurika iba ari ishema ku bafana ndetse no ku gihugu. Kuki APR FC abaye igihangange? None se niki cyatumye APR FC iba igihangange? Icya mbere ni ugukomeza gushaka abakinnyi beza. Icya kabiri ni ugushora imbaraga mu mukipe. Icya gatatu ni uguharanira ibikombe buri gihe. Icya kane ni ubunararibonye bwo gukina imikino ikomeye. Icya gatanu ni amateka. Iyo ikipe imaze gutwara ibikombe byinshi, umukinnyi mushya aza muri iyo kipe azi ko ari ikipe isabwa gutsinda. Ibyo bituma haba umucyo wo gutsinda, kandi umuco wa APR FC yagiye yubaka mu myaka myinshi. APR FC n'amateka y'u Rwanda. APR FC ntabwo ari ikipe gusa, ni igice cy'amateka ya siporo nyarwanda. Mu myaka myinshi abanyarwanda bagiye bayireba mu mikino ya Champions League, mu gikombe cy'amahoro, mu mikino ya CAF Champions League no muri Sekafa no mu marushanwa agiye atandukanye. Yagiye itanga abakinnyi mu ikipe y'igihugu ndetse no mu makipe yo hanze. Yagiye ihagararira u Rwanda, yagiye itwara ibikombe, kandi yagiye ituma abakinnyi benshi bagira amahirwe yo gukina ku rwego mpuzamahanga. Iyo amateka y'umupira w'amaguru w'u Rwanda azandikwa, APR FC izagira igice kinini cyane muri ayo mateka. APR FC izakomeza gute kuba igihangange? Umupira w'amaguru urahinduka, amakipe mu bihugu bitandukanye aragenda ashora amafaranga menshi, abakinnyi baragenda hanze, CAF iragenda ihindura imiterere y'amarushanwa. Ibiteganyirizwa amakipe mu Rwanda biragenda bihinduka. APR FC rero igomba gukomeza kubaka ejo heza hazaza, igomba guteza imbere urubyiruko, igomba gukomeza gushaka abakinnyi beza, igomba gukomeza kuzamura urwego rw'abatoza, kandi igomba kongera imbaraga mu marushanwa mpuzamahanga. Kuko kuba ikipe ikomeye mu Rwanda ni ikintu kimwe, ariko kuba ikipe ihatana n'andi makipe nayo bikaba ibindi. APR FC yatangiye mu 1993 mu bihe u Rwanda rwari ruri mu mateka akomeye, ariko uko imyaka yagiye ishira, ikipe yarakuze, yatangiye gutwara ibikombe, yubaka abakinnyi, yubaka izina, yubaka abafana, yubaka amateka. Kandi kugeza uyu munsi APR FC ikomeje kuba imwe mu makipe zikomeye z'umupira w'amaguru mu Rwanda. Amateka yayo ntabwo ari amateka gushidikanywaho, ni amateka y'imyaka myinshi yo guhatanira kuba iya mbere. Ni amateka y'abakinnyi, ni amateka y'abatoza, ni amateka y'abafana, ni amateka y'abayobozi, ni amateka y'u Rwanda muri ruhago. Kandi hari ikibazo gisigaye, ni kimwe: APR FC izakomeza gute kuba igihangange mu myaka iri imbere? Wowe ubona ari iki cyatumye APR FC iba ikipe ikomeye cyane mu Rwanda? Ese ubona APR FC ari yo kipe ikomeye kurusha izindi mu mateka ya ruhago nyarwanda? Andika igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukunda amateka ya siporo n'amakipe n'abatoza bakoze amateka, kanda subscribe kuri Bacteria Nation, ukande na notification kugira ngo utazacikwa n'izindi nkuru. Iki cyari ikiganiro cyamenya byinshi. Komeza kudukurikira kandi wibuke kubisangiza n'abandi. Murakoze cyane.